Bismillahirrahmanirrahim. Alamдар иесі Аллах Субхану ва Тағалаға чексіз мақтаулар айтамыз. Анын ақиқат пайғамбары мұғаліміміз Хазіреті Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям салауаттар айтады. Ондан соң ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу туугандар, бүгін де біздің чақырығымызға баш бағып, ақыл қалчу майданымызға келгеніңіздерге Аллах сіздерге разы болған болсын. Ушул жүріп отқан талқулардың тегерегінде өте көп сын пикирлер бар. Бізді ұрышқандары бар, мақтағандары бар, түшінгендері бар. Бізді дегеле адамдықтан шығарып қойғандары бар. Бірақ ошоға қарабай, бұл маселенің олуттуу екендігіне біз ынанып атабыз. Жана бұл маселенің олуттуулугуна бардығыз шексиз, бардығыз мақұл екендігіміз бізді қуантырат. Албетте. Бұл да болса біздің бүгінгі энелерибиздин, аялдарыбыздын, карындаштарыбыздын коомдук статусу, алардын жашоосу. Мен мына ушуга чейинки кылган талкуулардын биринде да кыздарды же аялдарды, энелерди күнөөлөгөн жерим жок. Бардыгын ушул кезге чейин ата энелерге ойлонууга территория коюп келатат. Ушул жер ата эне карай турган жер, ата эне ойлоно турган жер деп, ушул жер эр ойлоно турган жер, ушул жер уул ойлоно турган жер деп басымдын баарын эркек затына коюп келатабыз. Ошондуктан мен ойлойм, биз койгон маселелерге эркектер да коомдун ээси катары жана аялдар да коомдун мекени катары макул болушса керек. Бүгүн да мына ушул аял затынын жашоосундагы дагы бир баскыч, олуттуу бир кубулуш жөнүндө сүйлөшүп көрөлү. Алда болсо келин келген учуру. Кыргызда сөз бар эмеспи? Келин келген деген эстейт деп. Келин келди үйгө. Түштүктө бир ушундай көрүнүш бар эле, азыр барбы жокпу билбейм. Келин келгендиги эмнеден билинет десе, эшик шыпырылып калат эле. Эртелеп таң атпай келин туруп, жолукчан шыпыргыны кармап, бир колунда чөгүн, ошо эшиктин алдына суу сээп шыпырып калат. Анан коңшу колон келип калса, жүгүнүп, же болсо эркектер келип калса, качып, паланча акем келди деп, келин тергейт эле өзүнүн кайын журтун. Тергейт эле, баланча бала, узун бала, кыска бала, толгон бала, толмоч бала деп ат коюп, тергеп атайт эле. О, бир кезге чейин. Келинди отко чакырмай деген бар. Келин көргөнү келмей бар. Иши кылып, кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле мына ушул нерселерден өзүнчө бир мындай бир ымалашат деп ойлойм. Бүгүн эми келин келгенин мен айыл жергесинде балким илгеркиден кичине нерсе калгандыр. Болсо да ал убактылуу болуп калды го. Келин болуп келди да 3 күн отуруп берди, жолук салып. Көйнөк нерден жылангач эле башында жолугун эптеп, жараштырып мынтип ороп коет. Ошол менен 3 күн көшөгөнүн артында отуруп берди. 3 күндөн кийин акшымды чыпыйтып кийет да, кеттим шаарга деп кетип калчу болуп калды го келиндер. Мен ушинтип ойлоп атам. Сен турмушка чыкпадыңбы эле десе, ооба чыктым, келдим деп 3 күндөн кийин кайра ишинде пайда болуп калат. Баягы эле нерсе эч өзгөргөн жок. Келин деген нерсе жок. Келин кандай десе, бул келин жаңы бүлө. 3 уктап түшүнө кирбеген бирөөнүн тагдырына, бирөөнүн турмушуна, башка бир журттан, башка бир элден, башка бир үй бүлөдөн келип кошулуп отурат. Кайната ичип жүргөн болсо, келин келгенден кийин тыйылат уялгандан, коем келинге уят болбой эле деп. Эне ажылдаак болсо, келин келгенден кийин тыйылат, эми ушу ажылдай берип, ушу келинге уят болбой эле деп. Келиндин баркы ушундай, келинден бардыгы тартынат. Кайнага мурда кирди чыктызында ар беле болуп сүйлөп жүрө берген болсо, аялын урушуп нукуп, келин келгенде уялып калат. Кой, муну жаңы келдин алдында аброюбузду түшүрүп албайлы деп. Мына ушундай келин. Келин үйгө жаңы шаан алып келет. Келин менен кошо үйгө жаңы идиш аяк кирет, жаңы мамилелер пайда болот. Балдыздар келе баштайт үйгө, туугандар келе баштайт. Тууганчылык жаңы марасим менен жүрө баштайт. Мына ушундай келиндин келүү шааны. Келин келгендеги не істейт деген өзү чындыгында жүйөлүү маселе. Келинди биз кандай тосуп алып атабыз? Биз даярбызбы өзү негизи келин тосуп алганга? Деги эле келинди тосуп алат десе, же биз падыша, жанагындай ханыша тосуп алгандай тосуп алабыз дагы, өзүбүз ага түзүп берген шарттан өзүбүз тажап, анан эртең заарыбыз коюлуп, аны куура баштайбыз. Эмне сен деп. Келинди кандай тосуп алыш керек өзү? Мына ушул биз көңүл бура турган маселе. Келин деген бизге кызмат кылышы керекпи? Келин деген келин болушу керекпи өзү? Же эми өзүңөр үйлөнүпсүңөр, мейли өзүңөр билгиле калаган жериңерге баргыла деп бөлүп кое турган, 3 күндөн кийин эле чыгарып ийе турган затпы? Келин ким өзү? Мен ойлойм, келин бул биздин
Allah Subhanahu wa Ta'aladan algan birden bir yaxşılığımız var. Tukumulu. Mına uşul bizim tukumumuzu kötörүүчү zat. Özünün denesin, dünya tanımın, jegen, içken tamagın, oylogon oyun, sezimin birden tukumumuz üçün, oşonu kötörüp törөө üçün arnagan zat. Düşüngün adamga. Bizdin balabızdan tukum ulagan zat. Bardık nersen oşo bizdin tukumga koyup koygan zat oşol. Hiç nerseni ayabaydı. Eğer kulaş gerek bolsa, birinci özü kulap, balanın üstüne kulatat. Mına oşunday kelin. Biz anı kanday tosu aldık. Kelinge dayar belek. Kelindin özünün urmatına dayar belek. İkinci mesele, bizdin kızımız kelin boluğa dayar bu. Bu da çoğun mesele. Bizdin köpçülük kızlarımız kelin boluğa dayar emez. Men Uşu uğup kalçılen bala kezde, oy bunun bir jaka turmuşka çıksa meni uyat kalat go, palançının kızı degen sözgö kalbaylı dep uğup kalçılen. Hazır ata-eneler uşu sözde aytabı. Oy palançının kızı dedirbe kızım meni dep aytabı kızlarına. Men bir rolik gördüm ele. Bir avuşka uşu gaz plitanı ile urup kalat eken. Sen ilgeri jakşı bolçusun, ilgeri taza bolçusun, ilgeri çaydı öz ubagında demleçüsün, akırkı kezde sen buzuldun, kirip ola başladın da öyle gazды ura beret eken. Kelgen kelin kaynatam aynı kalgan bu dep oylop kalat eken. Görse bir kança vaqt murda kempir közü ötüp ketken eken. Anan kelin törkündöp ketdi deyt, törkünge barıp özünün ata-enesi menен süйлöşüp oturup andan keyin Kuda jüröbü dese jüröt. Atam birok akırkı kezde bir aynıp kaldı okşayt, ulam ele gaz plitanı ura beret. Murda jakşı eleň, murda taza eleň, çay jakşı berçeleň, akırkı kezde girdep kettiň, dep ele gaz plitanı ile kamçılay beret deyt. Kızdın atası söz törkünün düşünöt. Kempirin dalizge çıkarıp savayt kamçı men. Uşu kız Kudaga aytkılgan turbay ben dep. Kuda gazды savagan jok, meni savap atat deyt. Mına kelin. Jönö kızыңды gayrı ayda deyt. Ene giret de ap kelgen nan, pan, pryanik, siranin gayradan kartinkasına salıp kızım jönö. Bargında gazыңды жугун, kaynatаңды karagın dep aydayt üydөн. Biz uşuntel alysbı kızыбызды? Kayneneye kızmat kılbagan kelinderdi men kelечекте kандай kelin jumşarын bilbeyim. Balkim kebirдин taqdyrында ушундай болгондур, kaynenesi жок болуp kalgandır. Biz aga hiç nerse deye albayбыз. Бирок kaynenesi turup kızmat kılbagan kelinderdi men Allah ömür bersin bir körgüm gelet. Şu gelinler kanday kelin jumşayt. Özü kayneneye kızmat kılgan emes, üylönөр zamat balаны erişip ketken muğundan karmap turup kettik bölünöbüz. Men apağını bakım gelbeyt, karagım gelbeyt, şaardыкмын, şaardabız. Biz ilim, biz kosmos, galaktika dep erişip ketip kalgan kelinler kanday kelin jumşayt. Menimçe alарды деле kelin jumşogo tatıktуу. Oşoндуктан бүгүn biz kızlarыбызды kaynene menen болгон мамилеге өтө тың үйрөтүшүбүз керек. Kaynene bir жакшылык берик. Balanın taap gelgenin oşol үйдө çaçpay, çaçıratpay, kelinden ele koluna önömdöp beret. Piyalasına çeyin közömeldöp beret. Bunu onu biyaka koy, bunu biyaka koy. Anı balkim kebir bağımı jetmeyen gelinler kiyili kişi otat dep jaman görөр. Bирок başka kimge gereği var sizin oroz gereğinizin? Kaysı koşuna gelip sizin piyalanızı biyaka koy dep aytıp otat. Kaynene aytat. Baldarını bağıp beret. Baldarını karap beret. Toğu çıkıp ketse de barıp kaytarıp beret. Bunday karavol bolgon beyiştin darvazasını kayaktan tabat. Albatta bu kaynene. Oşoндуктан бүгүн kızlar turmuşka çıgardı. Kaynene kanday boldu eken. Muna oşogo kızıgıp, özün oşogo adırtan layıktagаны tуура болот. Буга ата-эне чоң өбөлгө, ата-эне караш керек.